قبلهم على اليوم. ونسلموا لكم الليلة الطيبة حبيب تاعنا في الأخر نزلت الشمس احنا تشوتر اللي نقسموا معكم التمبراتوري السخان تا بالليل وتا بالنهار واحنا اللي نبقوا قدام بالبروجرام x'orajn nieħdu vaganza tajjeb. Intom jekk taraw xi ħaġa interessanti ibbatulna fuq shooter id-dan sandokkom naf li ma jkollux xabtit tiċċaqlaq, però il-problema ta' sħana jidher li mhix tagħna biss. Anke l-annimali jħossuha. U aħna dorna dawra mad-dinja u sibna annimali differenti kif jiġġieldu dis-sħana kollha. F'Thailand dan il-kelb mar ġedan il-banju, ħara da xej biex jifriska. U anka il-tates kum mela jfittxu sħana jien, imma daw intafaw reqdin fuq dil-freezer għax iġmien. Aħna nomu żwiemel biex jħossu. Issa, anka l-ħnieżer fl-Olanda jieħduhom. Issa, biex ċari l-ħnieżer dawk mhux liħor, tajjeb. U aħna x'nagħmlu meta jkollna sħana mmorru b'xib ta' la sabiħa biex jfittxu forsi jew il-frisk jew iktar sħana, ma nitkellmu miegħu. Hi Jack! Hi Jack! انت مش جاك اسمه. ايوه هاي all right. كيف انا هاي كابتن جاك كف. عارف يكون خالته البتوقعتها كابتن. عاش عدني ما استاش ندراه اسمي. تعمل لها ضربه كنا مخول مرة يخدم للدار. وعيط لي قال لي هاي جاك كنا ماشي شلون ثاني يوم قال لي هاي جاك خمر. مرة جبت له جاك خمر نسيت لي اسمي جاك وقلت له خمر. Insomma, Captain, għandi xi domandi dwar is-safar, tista' tgħinna fuqhom? Ej, mela lek jew bekk illum minn Catania din, no problem. X'jiġifieri no problem. Għax nisim dorri meta kien offrajt minn Catania dejjem bid-delay tkun. Allura tista' tkompli magħna. Yes, no problem. Tajjeb, Not an issue. Isma' ħankellmek fuq l-emerġenzi. Yes. Bħala kaptan, meta jkollok eżempju emerġenza, x'kod iddaħħal? Ara jina malli kun hemm emerġenza ħaġa u gost nagħmel naqbad il-walkie-talkie u nibdew ħanaqgħu. U tara wiċċ in-nies amazing the experience, amazing. Imma ma twenit Ma tippanik jom, Ija ma it's part of the fun, no bħala kaptan. X'hobby għandek? Tistudja dak iż-żmien kollha. Insomma, mbagħad imma jekk iddaħħal 7,700 bħala code, l-ajruplan mad-dinja kollha jkunu jafu għandek emerġenza. U x'jiġri? Ġiru qabadni tojli daj. Prost dalik. Imbagħad jekk tinqabab minn radio, jixut kien 7,600 u hemmhekk ikunu jafu inti bla radio, ġieli nagħmlu xogħol xi dejk. Ejwa kapta ma dan xogħol, u bas xoqgħod tagħmel bla radio. Xejn not nagħmel, not neda ftit. X'biex teda? Isma' radio normal. U ma mela minn fuq qabad ir-radio. Xejn ma jaqbad, taf min jaqbad qasem. Li montezi minn hawn tinqabad ta' minn kollin kien tinqabad dik il-mara. Ħala kapten ħanħalluk għax isu qed niddevjaw minn fejn għandna suppost immorru. Kompli. X'inhu sar biex morru, ma nżel nixxikannol. Imma ma tixxikannol tkun tard. Inti kif taħseb li jkun hemm id-delays biex il-kaptan jiddeċidi li mmur jixxikannol? ħanajlek dal-kaptan jifqal imma pero jekk xorta waħda tixtiequ saqsulu xi ħaġa f'idejkom biex tibatuna hawnhekk. Issa għaddejja diskussjoni kbira dwar il-mobile wara l-mewt tiegħek. Dan il-mobile inti tista' tħallih bħala wirt il xi ħadd imma qed jiddiskutu li di mhux bil-fors għandha ssir. Jekk irrid nitlob anzi li jitkisser u jitħassar. Ġifieri parti mill-wirt qisha tkun trid illi lil dak li jkun jiddeċiedi x'ħajsir mill-mobile jekk jitħassarx jekk jiġi distrutt jew. Għax inti taf x'inhi, kulħadd ikollu dik id-daqsxejn ta' chat WhatsApp jew Messenger li jekk taqra kapaċi titfaxxa minn nies il-ħabs biha, imma għalhekk inti għandu jkollok l-għażla jekk x'ħaj jiġri minn dan il-mobile fil-futur. Ħażejn fas, ħażejn ħafna fażejn. Xiex? Jekk isibu l-mobile u xi ħadd jiftaħu li kollhom idaħlu 3 maġistrati oħra biex jaraw x'hemm fih. Mela x'għandek xi. Ħażejn biss. Ħażejn spess fas. Isma' da kulħadd ikollu dak il-WhatsApp group li qisu jkun daqsxejn jaħraq ifhemni.
Faz, tijaj lava, mux jaqra. Ejja. Fatt nsemmijom ċerti ismiet innoċenti fazi biex dak li kun ma jindunax. Eżempju. Il-grupp tal-abbatija. Saħli għal meta tara li jnek ma dajx li inti abbati, zgulli. Xettajt, Sander, jien kont abbati, ta' faza, għastemmen, keċċewni. Għalix. Għax kont imbabas naqra mill-offerti. Xe pretendi ma jkeċċukx? U hija fas da ftidrabi għamilta kull ġimma, ma għamela fas, ma għastemma naqqas ta' uni ċansi ħore, issa jena li kont naħmel, kont nimxie fuq it-talim ta' Ġesu. Zon, għada xinti tejk, kolli tuħu l-flus tal-offerti kont nimxie fuq it-talim ta' Ġesu. Ejja, ma Ġesu xqallu, lejla stess kun fil-ġenna mija jfas. Ilmi. Il-ħallil. Ejja, ma dakkax id-dispjaċir. Anka jien kont id-dispjaċieni fas. Dispjaċik li ħadd il-flus. Le, dispjaċieni li kaċċini għax kelli partajn, biħtijom fazi tijom. Ta' ċaw, ta' għada.